Igihugu cya Kenya kigamye u Rwanda gishinze u Rwanda ko ruri kubeshya ko ibinyobwa byo mu bwoko bwa gin bituruka mu gihugu cya Kenya bicururizwa mu Rwanda ngo bituje ubuziranenge, kandi ngo byujuje ubuziranenge barabipimye mbere ndetse bakongera no kubipima nyuma y'uko u Rwanda rutangaje ko ibinyobwa bituje ubuziranenge bagasanga byujuje ubuziranenge. Byanatangiye kuvugwa ko bamwe mu bashoramari cyangwa se abacuruzi b'iki gihugu cya Kenya bashobora kuba barega igihugu cy'u Rwanda bagishinza ko bari gutesha agaciro ibicuruzwa byabo bavuga ko bituje ubuziranenge kandi mu by'ukuri nta kibazo bifite. Ikaze muri iki kiganiro kigufi. Ni itangazo ryaturutse mu kigo cy'ubuziranenge cya Kenya Bureau of Standard KEBC ryo kuwa 11 Kanama 2026. Iri tangazo rya Kenya rivuga ko inzoga zigera kuri 5 z'abanyakenya zahagaritswe by'agateganyo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi izo nzoga zakorewe igenzura mu buryo rwose busesuye ndetse barikorera muri za laboratoire basanga izo nzoga ari nzima. Kenya ikomeza ivuga ko ibizamini bishya byakozwe hagati y'itariki 7 n'itariki 10 Kanama 2026 byagaragaje ko izo nzoga zose zujuje ibipimo bya Kenya ndetse n'ibya EAC mu bijyanye n'ubuziranenge. Izo nzoga zacuruzwaga mu Rwanda ziturutse mu gihugu cya Kenya ndetse u Rwanda rukaba narwo rwarazifunze cyangwa se nazo zarafunzwe. Iya mbere ni Kenya King Gin, iya kabiri ni Safari Gin, iya gatatu ni Avalon, iya kane ni Sweet Belly Potable ndetse iya gatanu ni Gilbis Gin. Izi nzoga zose zamaze guhagarikwa mu Rwanda, ariko Kenya iravuga ko izi nzoga zujuje ubuziranenge rwose ngo bazibeshyeye. KEBS ari cyo kigo gishinzwe ubuziranenge cyo muri Kenya kiravuga ko cyagenzuye ibintu birimo methanol, kikagenzura ibintu birimo alcohol content, kikagenzura high alcohols, kikagenzura ibyo bita esters, kikagenzura ibyo bita aldehydes, kikagenzura ibyo bita packaging ndetse na labeling, ngo bagasanga ibyo bintu byose nta kintu na kimwe gifite ikibazo kijyanye n'iby'ubuziranenge rwose. KEBS iravuga ko iri kugerageza kuvugana n'u Rwanda ndetse n'izindi nzego nyinshi zibishinzwe zo muri East Africa kugira ngo hamenyekane impamvu u Rwanda rwaba rwarafunze ibinyobwa byayo kandi mu by'ukuri byujuje ubuziranenge. Aha rero niho abantu bari guhera bavuga ngo wasanga wenda KEBS cyangwa se bamwe mu bashoramari bo mu gihugu cya Kenya bashobora kuba bagiye kurega igihugu cy'u Rwanda ngo kubera ko cyaba cyarabafungiye inzoga. Tanzania nayo ntago byoroshye kubera ko muri Tanzania naho haravugwa inzoga zirenga 14 zose zacuruzwaga mu Rwanda zikaba zarahagaritswe. Icyakora ikigo cya Tanzania bita TBS nacyo gishinzwe ubuziranenge, Tanzania Standard Bureau, ntago cyo kiratangaza cyangwa se cyandika ibaruwa iri official ivuga kuri ibi bintu. Ntago rero byoroshye, murumva ko Kenya yarakaye, ntago yumva ukuntu ngo babafungira ibinyobwa ndetse bakanagerageza kwerekana ko birimo uburozi cyangwa se bituje ubuziranenge ngo kandi bibwujuje. Nitwe Radu, kandi like, subscribe kugira ngo ujye ubana natwe ku Dushya Kingdom.